Jambo peple Kongole, kila mtu kwenye iko. Leo mimi nakiongea na ba commerce bot. Benye banajuaka commerce ndio mwisho. Habawazi yake tena kama kuhomba inexiste. Habawazi yake vingine vyote donge bashaka jua maisha ya uchuruzi ndio mwisho ya mwanadamu. Wakati yenye tunafaaka hizi mamarshe kulomba droit yetu siye peple Kongole, tunabambia ufunge maduka zenu. Unaonaka kama siye tuko bajinga, hatuna kazi, hatuna kia kufaa. Melite inasaidiaka sana. Muimagine kama leo tuko traite vile na tuko nafaa lite. Tukikala kimya, tutakuwa traite ae. Nye ba komersa kenye nataka kuongea na nyinyi ni nini? Muulize bie Goma na Bukavu. Vile vitu wenye mnajivunia, sasa nabambia marshe, mnaona kama watu banabanyanyasa, "Oh, tutakula nini? Tutakulia kwabo, ile haina makazi." Bie, unaweza kuona tukamata gizi mnapendaka. Goma batu balikuwa na maduka. Batu balikuwa na magari za shere za mzuri kushinda na zenye mko najivunia hizi. Haba nazo sahi. Ziko mikono marebele. Balikuwa na maduka za bie zenye zikuwa mavitu. Haba nazo sahi. Sa vite lingia Mgoma. Balihomba vitu vyote vilienda. Kuko we maduka mwenye mtu alikuwa nakuta tu muduka yake etagere tiki. Kuko magari zenye baliba kuna mavola, kuko matrela zenye zilikuwa na yala marchandise enye zilibomolewa kama vitu vinaenda mpaka leo biko nalia na bashaka kosa kwenye wiko. Magari zilitoshewa kwa mapine Mgoma zilibiwa. Kama wewe kuparti yako kungali ile sécurité na kungali peuple nyenga inajirevolte juu ya droit yabo. Wewe unaona mbaya, unaona ile peuple haina akili, ile peuple haina kazi, juu wewe kuna duka yako, kuna nini yako. Vita ikaingia hapa Beni, Butembo, Wicha, mutahomba na mutalia. Vile vitu vya mnajivunia kile maduka batazibomola, batababa vitu vyote. Si hatuna maduka. Hatuna. Tunapiganiaka ku ile yote enyenye mko nayo. Muinyorase yenu yenye mko nayo. Mnatonaka siemu bajinga kama hatuna kazi ya kufaa. Kama nasi tunakuwa na bezo tunakulaka bi. Nasi tunakulaka. Tuko nafaa lite juu ya pei yetu. Hatupende kuingiliwa ndani. Vita kiingia Butembo, Beni, mutahomba ile maduka zenu zitabomolewa. Hii magari zenu zinatembea kama zitaenda, hamutazionaka. Yenyewe kuna bambia ni verite, munabisha muulize watu wa Goma. Hizi mahoteli zenu za kwambika kambi zenu unazo hapa Butembo na Mabeni zitikaliwa mbarebele. Nyie hamutazionaka tena, hamutingizana na ketu mwile mahoteli yenu. Ole mutu soutenir sie bajene betungali na ile force ya kusema tunapigania parti yetu na kwetu. Munatona kama bajinga